It is regarding appointment of Advocate General and Additional Advocate General. पयलींचो ॲडव्होकेट जनरल राजीनामा दिल्यानंतर ॲडिशनल सॉलिसिटर जनरल जाल्यानंतर राजीनामा दिलो. तो राजीनामा आमी एक्सेप्टूय केलो आनी ताका म्हटलें की तुवें आमच्यो म्हत्वाच्यो केसीस ज्यो आसात, खास करून म्हादई प्रकरण, ते तुवेंच फुडें घेवचें. ताच्या खातीर वी हॅव रिटर्न टू गव्हर्मेंट ऑल्सो. हय, पंतप्रधानान बरयला. हांव पयर उलयल्लोय तेजे कडेन, पूण म्हाका लेखी ऑफिशियली येवंक ना, पूण ही हॅड गिवन अ कन्सर्ट. हांवें म्हटलां खास करून म्हादईच्या बाबतीन ही हॅज डन खूब रिसर्चीस आनी देर फॉर इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट ही नीड्स टू कंटिन्यू दॅट. त्यामुळे ते जातलें ह्या दृश्टीन आमी एडवोकेट जनरल म्हणून तांचें रेजिग्नेशन एक्सेप्ट केल्लें. त्यामुळे नवीन एडवोकेट जनरल घालप आसलो. त्यामुळे द काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स टुडे रिजॉल्व टू रिकमेंड श्री सरेश दीनानाथ लोटलीकर, सीनियर एडवोकेट, हाय कोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा, टू बी अपॉइंटेड एज एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट ऑफ गोवा, and Shri Dattaprasad Vittal Prabhu Lavande to be appointed as Additional Advocate General. Dattaprasad Vittal Prabhu Lavande to be appointed as Additional Advocate General and in charge of Special Legal Cell for the State of Goa. Magir, the Council of Ministers further resolved to recommend allowing Shri Atmaram N.S. Nadkarni, learned Additional Solicitor General, to continue to appear in highly sensitive matters like Mahadai matter, mining matters, and other important matters in Honorable Supreme Court and NGT.